الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والدينا ولمشايخنا وللمؤمنين خصوصا إلى روح أبي محمد المستقيم. وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل
يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا
يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله صوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan shaf. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. La ta'ala karim. Salli fardu subhi rak'atain mustaqim. Dan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati syarika lahu wa bidzalika umirtu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Am yakununa iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min
قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر تبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر وعافني واعف عني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت كتوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ولا يعز من عندنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم
احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. تحيات المباركة. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثبت قلبي على دين طاعتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بك من سخطك والنار. استغفر الله العظيم كل ذنب العظيم. استغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 سبحان الله.
سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت عليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى وأنت من الآمنين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى روح شفينا ورسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع الحفاظ الكرام وخصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا أبو ياسين محمد بن علوي المالكي الحسني وصولهم وفروعهم ثم إلى أستاذنا ومربنا الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى خصوصا سيد الحفاظ الكرام كي هجي كي أقوس عبد الرئيس الصديق الحفيظ وكي هجي دهلان سعد كنديس وكي هجي شزيلي مصطفى وكي هجي دهلان علي
Kiai Haji Zain Syukri wa Kiai Haji Ahmad Taufik Asnuri wa Kiai Haji Salihin Hasibuan bin Haji Anwar Hasibuan wal Habib Mahdi bin Muhammad Syahab summa ila khususan Sayyidul Huffaz al-Kiram Ustazina wa Murabbina Kiai Haji Kiai Agus Ahmad Nawawi dan Kiai Al-Hafidh Kiai Agus Denji Kemas Junaidi Azhari Al-Hafidh Mas Azhar Nanguning wa Kiai Haji Mudarris wa Kiai Haji Husni Tamrin Madani wal Habib Hasan bin Ja'far Asagab wa kulum jami'an wa jami'il muslimin wal muslimat wa likulli niyatin salihah wa ala nawama salafuna as-salih وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kami tunggu. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmu salihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo serta pemirsa YMA TV dan TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini.
Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu 28 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 28 Maret 2025 Miladiah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Ki Agus Muhammad Husni Tamrin SAG MSI yang insya Allah akan mengisi tausiah agama pada pagi hari ini dengan bahasan kesimpulan pendidikan-pendidikan pada bulan Al-Quran Ramadan. Sedikit kami himbau bagi para jemaah yang belum memasang niat itikaf agar memasang niatnya, dan untuk keamanan dan kenyamanan bersama marilah kita jaga barang bawaan kita masing-masing atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Baiklah, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini ada banyak kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi bisyirul Fatihah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Ki Agus Muhammad Husni Tamrin SAG MSI kepada Ustaz fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, yang kami muliakan, kami cintai para sesepuh orang tua kita semua, yang kami hormati, kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin, hadirat, jamaah salat subuh. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan, dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini tanggal 28 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh, kebaikan yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridha, Allah sayang kepada kita semua. Insyaallah kita diberikan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan dunia, alam barzakh, insyaallah sampai alam akhirat nanti. Ceramah kita sampai masuk isyraq. Saran kami untuk Masjid Agung, kalau ada pengajian ceramah, zikirnya pendek. Karena zikir itu hukumnya sunnah, nuntut ilmu hukumnya wajib. Jadi yang didulu itu yang wajib. Ada bapak-bapak habis pensiun 3 bulan. Ustaz, aku bersyukur nian pensiun ini. Ujiku ngapo? Aku tiap malam baca salat tahajud. Alhamdulillah ujiku. Kalau salat subuh mangna, salat subuh lewat Pak Ustaz. Habis tahajud, tidur bangun jam 10. Yang didulu itu wajib apa yang sunnah? Yang wajib subuh itu, tahajud itu sunnah. Ya kalau baca dua-duanya. Sama dengan habis salat Jumat ada jenazah. Yang dulu itu salat jenazah atau salat ba'diyah. Wajib itu jenazah dulu. Jadi habis salat Jumat langsung jenazah dibawa salat jenazah. Karena dulu ke yang wajib daripada yang sunnah. Kita puasa ini wajib hukumnya. Berkumur-kumur setelah terbit matahari makruh, walaupun sunnah di dalam berwuduk. Karena kelemahan berkumur nak ambil sunnah wuduk, hari panas, tenggorokan kering, kumur tertelan. Akhirnya yang wajib lepas, yang sunnah diambil. Jadi kecuali waktu memungkinkan, karena hukum menuntut itu, ilmu ini wajib. Kata Nabi, kalau seandainya umatku tahu betapa besar fadilah menuntut ilmu, wong yang tak pacak berjalan merangkak-rangkak untuk datang ke majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan semua yang hadir ini calon penghuni surga kalau. InsyaAllah mudah-mudahan tidak hanya berkumpul di dunia, berkumpul juga di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini kesimpulan dari pendidikan Ramadan. Pertama, pendidikan Ramadan ini tarqiyatu fil ibadah, meningkatkan ibadah. Betapa di bulan Ramadan ini ibadah kita meningkat dibandingkan sebelum Ramadan. Yang jarang baca Quran di bulan Ramadan banyak baca Quran. Yang jarang berjamaah pergi ke masjid. Salat zuhur jam 12 lewat, setengah 10 lah pergi ke masjid. Rupanya bukan sembahyang, pun tidur. Nah kalau kita nak tidur di masjid, bawa lapisan. Sebab kalau kita ilernya itu najis. Di dalam hukum bulgham, dalam kitab Mughnil Muhtaj, jadi wal bulghamu as-sa'idu minal ma'dati najasun. Jadi iler, air yang keluar dari perut itu termasuk najis. Kalau keluar dari mulut, air liur itu tidak najis. Apa bedanya? Kalau dia iler itu sofra, warnanya kekuning-kuningan dan dia bau. Kalau air liur, air ludah itu warnanya biasa seperti air ludah, tidak bau. Nah yang najis itu yang keluar dari perut. Sebab keluarnya itu karena tedok. Makanya kalau kita tedok berlapis. Jangan langsung diambal, ngiler, wong kawan kita sujud, ileran wong ini. Najis. Makanya di mana itu di Masjid Sejuta Pemuda kan? Ketika ada orang tidur, dia usir tidak, malah dinjuk bed, dinjuk bantal. Bangun, disiapkan nasi goreng, kopi susu, roti bakar, pisang goreng. Makanya banyak orang tidur di masjid, banyak orang berjamaah. Memang kedepannya memang masjid itu seperti itu, makmur rami jamaahnya. Jadi banyak orang beribadah di bulan Ramadan ini. Dan inilah esensi penciptaan kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, berbakti kepada aku. Jadi hidup kita ini Bapak Ibu bukan sekedar hidup, lahir, nguak-nguek, besar sedikit masuk TK. Tamat SD, SMP, SMA, kuliah, begawe, belaki, berbini, punya anak, punya cocong, tua, sakit, mati. Itu proses perjalanan hidup. Allah ciptakan di dunia ini untuk mengabdi, berbakti kepada Dia. Jadi kalau hidup kita cuma sekedar hidup, makan, minum, warawiri, ajal datang, sia-sialah dan rugilah hidup kita. Karena semua perbuatan kita di dunia ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang baik balasannya baik, yang buruk balasannya buruk. Maka pendidikan Ramadan, meningkatnya ibadah kita di bulan Ramadan ini harapannya meningkat juga setelah Ramadan. Berhasilnya ibadah seseorang itu kapan kita lihat? Setelah menyelesaikan ibadah. Orang yang solatnya khusyuk, solatnya baik, kapan terlihat? Setelah solat. Ketika solat dilatih, dididik mulutnya dengan bacaan takbir, dengan doa iftitah, dengan al-fatihah, surah, tasbih, doa dan lain sebagainya. Harapannya berhasilnya terlihat kapan? Habis solat. Habis solat mulutnya indah, manis, nyenangkan wong. Itu artinya berhasil solat. Tapi kalau habis solat, dia tu becak kedua tandai, awak buntu dia tu. Solat tadi bagus, kok habis solat galak nanti wong. Jadi habis solat. Ramadan ini berhasil kapan? Meningkatnya ibadah kita ini kapan terlihat? Nanti setelah habis Ramadan. Masih tak orang nak tados Al-Quran? Masih tak orang nak bersedekah? Masih tak orang nak berjamaah? Masih tak orang nak banyak berzikir? Hasilnya habis Ramadan. Mabrurnya haji seseorang itu terlihat kapan? Balik pergi haji. Sebelum pergi haji nak marah be kawinnya. Balik pergi haji tak lagi marah. Sebelum pergi haji kita basah. Balik pergi haji galah sedekah. Mabrur itu. Sebelum pergi haji ke mana-mana celana pendek. Balik pergi haji tidak bercelana. Itu haji mabrur namanya. Itu kata Pak Ustaz, itu haji kilo. Aduh.
Dengan budak-budak muda yang belum pergi haji pakai kopca haji, tak senang dia. Kamu ni pergi haji belum pakai kopca haji, takuan pula. Uji budak-budak muda, jelmaklah kami kilo haji daripada haji kilo katanya. Jadi ibadah itu tampaknya kapan? Habis ibadah. Nah, meningkatnya ibadah kita di bulan Ramadan ini akan terlihat setelah Ramadan nanti. Jadi peningkatan ibadah. InsyaAllah mudah-mudahan semua amal ibadah kita ya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nantinya ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Jadi puasa, apakah puasa baik pacak menjadikan orang-orang yang bertakwa? Tidak, akan ditopang, ditunjang dengan ibadah yang lain. Karena banyak Pak Ustaz, banyak orang ni dia puasa tapi tidak solat. Banyak juga dia ini solat tapi tidak puasa. Ujiku yang lebih banyak lagi, puasa tidak, solat tidak. Lebaran kaget melok dia. Jadi la'alla itu dalam ilmu nahwi harfut taraji, harapan. Jadi harapannya menjadi orang yang bertakwa. Berkaitan dengan sebutan ustaz, itu la'alla yang kami hormati ustaz ini, ustaz ini, ustaz ini. Walaupun dia ya, bukan penceramah misalnya. Jadi berharap minta kepada Allah agar yang kita sebut itu jadi ustaz nian. Tidak haram. Yang haram itu kalau dia muat patwa. Patwanya ngado-ngado. Nah, itu haram. Tapi kalau nyebut ke ustaz, berharap kalau ustaz Lakoni ini jadi ustaz nian. Ustaz Haji Sajali ini jadi ustaz nian. Itu la'alla itu pengharapan. Nah, jadi tidak haram. Kemudian yang kedua, masuk belum waktunya belum? Iya. Yang kedua, pendidikan Ramadan, pendidikan sebuah keikhlasan. Salah satu amal ibadah yang ikhlas itu puasa Ramadan. Apa ikhlas? Ikhlas itu tajridu qasdi taqarrubi ilallahi ta'ala an jami'i syawahib. Jadi memurnikan tujuan untuk mendekatkan kepada Allah dari semua yang akan mencampurinya. Ikhlas. Ikhlas itu bersih, sunyi, murni, tidak tercampur. Seluruh amal ibadah selain puasa Ramadan ada unsur ikhlas, ada unsur riya. Baca Quran, ada unsur riya. Yang tahu riya itu siapa? Diri yang bersangkutan. Kita tidak bisa nilai riya sedekah banyaknya, belum tentu. Oh semayang, riya itulah dia. Belum tentu, yang tahu riya itu kita. Puasa Ramadan tak kata unsur riya. Kalau sholat ada unsur riya. Jadi imam masih bujang. Belakang ada calon mertua. Nak bagus-bagus. Kata calon mertua, pakem mantuku si kok ini. Jadilah anakku omongnya, anakku jadilah. Ya, yang duit kok di rumah tu gila galau. Ngadu ayam, judi slot. Ini jadi imam. Setuju aku. Yang imam tadi ada unsur riya. Baca Quran ada unsur riya. Sedang tinggi Allah kata jemaah tambah, kata belis alangkah bagusnya bacaan Al-Quran kau ni, ada unsur riya. Orang berangkat haji umrah ada unsur riya. Balik pergi haji, tetanggonya lupa ngenjuk gelar haji di undangan, tak datang. Ujiku mengaji, ngapo tidak datang? Sebelah rumah kemarin nganten ke? Itulah Pak Ustaz, orang itu dah kata urusan nian. Ujiku ngapo? Aku kan baru balik pergi haji Pak Ustaz. Baru 4 hari balik pergi haji, masih mampu Mekah. Di undangan tidak dibuat kayaknya gelar haji namaku. Dalam hatiku merajuk haji. Padahal Bapak Ibu, sejarah haji itu siapa yang ngenjok gelar haji? Yang ngenjok gelar haji itu Belanda. Itu sejarahnya. Indonesia negara yang dijajah, Malaysia, Singapura, Brunei. Ngapa Belanda ngenjok gelar haji? Di 19 ini ada Ismail pergi haji, baliknya dijoknya gelar oleh Belanda haji Ismail. Kenapa? Khawatir kan orang pergi haji ini kan bertemu orang Mesir, orang Palestina, orang Amerika, seluruh bertemu. Nah khawatir ini Belanda ini kaget orang ngomongi, oi Belanda tu jangan kamu baik, penjajah dia tu lawan. Nah itu khawatir Belanda. Jadi kalau di 19 LR ini ada pergerakan melawan Belanda, Haji Ismail dulu ditangkapnya. Karena
Dia ni popo kato ni pasti. Jadi di Arab dah kata orang gelar haji. Kita waktu salat tarawih kan, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Haji Abu Bakar Siddiq adalah Haji Umar bin Khattab. Kata. Jadi kalau tidak panggil orang haji, sudah jangan merajo. Allah tahu kita haji. Jadi ada unsur riak. Apalagi unsur riak? Ya zakat, sedekah, azan, ceramah. Ceramah ni ada unsur riak juga. Ada unsur dah ikhlas. Ay kalau Masjid Agung ni besar amplopnya. Ngurus ke amplop. Yang mana besar laju? Kecil. Itu dunia. Pak. Ngarep ke amplop. Ya, jangan mengarep ke amplopnya isi. Kecil. Dunia ini kecil. Sebanyak apapun, ya habis. Kalau sekedar itu yang kita kejar, itulah yang kita dapat. Akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Puasa Ramadan tidak kata unsur riak. Ikhlas semata-mata. Maka ibadah puasa Ramadan ini disebut ibadah sirri, ibadah rahasia. Karena yang tahu antara kita dengan Allah. Kalau sholat tahu kita, oh lagi sholat. Orang baca Quran tahu, orang sedekah kita tahu, orang pergi haji umrah tahu kita. Tapi puasa yang tahu antara kita dengan Allah. Tahu Pak Ustaz, kami itikaf tu makan sahur sama-sama. Waktu makan sahur. Dalam perjalanan dari fajar, dari subuh sampai maghrib, yang tahu hanya kita dengan Allah. Maka ibadah Ramadan ini mengajarkan sebuah keikhlasan. Termasuk puasa sunnah ada unsur tidak ikhlas. Puasa sunnah. Kita puasa sunnah ada kawan ngajak makan. Atau kita kondangan. Kata tuan rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, jaturi makan sama sekali. Maaf makanlah kamu, aku sedang puasa. Puasa ini. Berdetak hati kita. Sebanyak-banyak yang datang itu dah kata yang puasa kita dewek, yang puasa yang paling alim itu kita. Makanya kalau sedang puasa sunnah, ada orang ngajak makan kondangan, batal ke puasanya. Lebih besar pahala kita menyenangkan hati orang yang beriman, membantu dia untuk bersedekah daripada kita puasa sampai maghrib. Jadi kalau ada orang ngajak makan, batal kelah. Oi bungkus be, aku puasa, tak main bungkus. Jadi kalau ada nak ngajak ke pagi sore sedang puasa sunnah, laju ke? Apalagi Pak mantan wali kota Prabu Muli ngajak. Cuman masalahnya kita sedang puasa sunnah, dah kata orang ngajak makan. Puasa Ramadan apakah kita ada riak? Tidak, ikhlas semata-mata karena Allah. Apa kita minta pujian dari manusia? Aku nak puasa, lapar, haus, bebeku kering. Tidak, orang puasa kalau. Apa kita puasa ini minta pujian? Tidak. Minta imbalan? Tidak. Kecuali puasanya anak-anak. 5 tahun, TK, puasa dia. Jam 10, mati laparnya, tak tahan lagi aku dia. Lapar, puasa ni. Uji ku ngapo? Pak Ustaz, aku puasa. Ujiku berapa tahun umur? 5 tahun Pak Ustaz. Ujiku batal kelak. Kau belum wajib. Besok puasa lagi. Dak galak aku batal Pak Ustaz. Ngapa dak galak? Kalau aku batal tak dapat THR. THR yang dikejar ni. Apa kita puasa ni nak dapat THR? Tidak. Kalau ada alhamdulillah kan. Kalau tidak lillahi ta'ala. Untuk Allah, karena Allah. Kita tidak butuh pujian manusia. Kita tidak butuh sanjungan dari manusia. Karena apa? Manusia ini, hari ini dia muji kita, boleh jadi bulan depan dia akan ngatoi kita. Itu sifat manusia. Hari ini dipujinya, ya Allah Pak, tambah belagak baik, berduit pula, lama pula, oh betuannya kami ni, medok-medok lah Bapak itu. Bulan depan kita sedekah, kita undang kebenaran makanan tak lemak. Nyesel aku rumah bapak itu. Iya aku juga kau ngejuk amplop kebesaran pula. Dikatonya gitu. Maka kita tidak butuh pujian manusia. Yang kita butuhkan pujian, sanjungan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah banyak berharap kepada manusia. Karena apa? Manusia boleh jadi akan mengecewakan kita. Berharaplah kepada Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Di bulan Ruah tadi,
Wong sedekah ruah kan dari asar maghrib isya, asar maghrib isya. Aku ngomong sama rumah, uji kuma malam ni dak usah bermasak. Ngapo ya kage wong sedekah ruah dinjoi wong. Rupanya tidak dinjoi wong. Makanya pelajarannya apa? Pelajarannya jangan berharap dengan manusia. Karena manusia akan mengecewakan kita. Berharaplah kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi belajar ikhlas, belajar dengan puasa Ramadan. Ikhlaskan seluruh amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Amal yang diterima Allah, innallaha la yaqbalu min a'malin illa kana khalisan lahu yabtaghi wajhah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari amal-amal ibadah kecuali amal ibadah yang ikhlas mengharapkan ridha rahmatnya Allah. Maka seluruh amal ibadah yang kita kerjakan untuk Allah, karena Allah. Maka pelajaran untuk kita belajar ikhlas dengan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dari Ramadan ini, Ramadan mengajarkan kita untuk berbagi dan peduli. Di akhir Ramadan ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk peduli, untuk berbagi. Karena berkaitan dengan hablum minan nas ini tidak cukup iman. Tidak cukup taat kepada Allah tapi tidak baik dengan sesama. Kata Nabi, ma amana rajulun bata sab'an wa jaruhu ja'in ila janbi wa huwa ya'lam. Tidak beriman seorang laki-laki yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar padahal dia mengetahui. Kita tidur kenyang, duit banyak, makanan banyak. Tetangga kita ada anak yatim, ada janda miskin, nangis anaknya kelaparan. Tidak kita peduli, tidak beriman. Kalau kita akal-akalan hadis ini, ya apa urusannya dengan kita? Nak makan, nak kenyang, ya berejo. Tapi kata Nabi, tidak beriman kita kalau tidak peduli dengan dia. Artinya apa? Artinya kita ini harus peduli. Ketika kita memiliki sesuatu, berbagi. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk peduli. Makanya kalau kita milih rumah, mencari rumah, itu konsep dalam Islam, al-jar qabla dar. Tetangga sebelum muat rumah. Jadi kalau muat rumah itu jingok dulu tetanggonya. Tetanggonya ini wong ahli ibadah dak? Oh ahli ibadah. Wongnya galak baik dak? Baik. Oh gotong royong dak? Gotong royong. Boleh situ. Kalau kita ini kan mencari rumah, masuk lorong pacak, masuk mobil dak? Ada ledeng dak? Ada listrik dak? Sikok lagi banjir apa tidak? Padahal dalam konsep agama al-jar qabla dar. Tetangga dulu jingok. Kenapa? Kalau tetangganya depan rumah bandar narkoba, belakangnya bandar judi slot, bakal anak cucung kita terpengaruh. Ay, Pak Ustaz, kita jagoi kuat ke agama. Tidak pacak 24 jam nyagoinya. Contoh kan di Palembang ini, masuk uang yang tak do baik, jadi tetangga kita, akhirnya anak cucung keponakan melo tak baik. Gara-gara rendang heboh. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kita di Palembang ini, kalau kita makan hidangan, tuan rumah belum neriak ke makan, belum nak makan gitu. 7 hari 7 malam duduklah di situ. Itu ciri khas orang Palembang. Tidak merakos jong, semawo jong. Tidak. Cuman karena di situ tempat umum, uang banyak kan, disangkonya. Ya boleh ngembek cak loy guong. Jadi sifat orang Palembang itu pemalu. Tidak masing-masing, apalagi masalah makan. Nah, jadi berkaitan kepedulian itu, maka Ramadan mengajarkan kita untuk peduli dan berbagi. Maka apapun yang kita miliki, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, Ramadan mengajarkan kita untuk peduli. Untuk berbagi, untuk bersedekah itu bukan nak nunggu kita berduit. Kaget lah Ustaz, kalau aku punya duit 5M kaget, aku nak sedekah banyak. Kapan-kapannya punya 5M? Sedang buntu, cara buntu. Kita mesen COD.
Shopee 47,5 diantar gong. Bayarlah 50. 2,5-nya mbeklah kamu. Senang kurir itu. Boleh 2.500. 10 kali 2.500 selawi ribu. Lepas dia beli minyak. Ini 1.000 lagi ditunggu. Si ibunya sok. Woi kita basah mamang ini katanya. Sedekah. Sedang sempit. Jangan kita nak nunggu lapang berduit. Kemudian ketika kita diberi, kita pun harus berbagi. Makanya terima, kasih. Jangan nimo. Jadi kalau ada juga berbagi. Itu pendidikan Ramadan kepada kita. Jadi pelajaran-pelajaran Ramadan mungkin banyak daripada ini. Mari kita terap kita aplikasi setelah Ramadan selesai. Karena inilah sudah di penghujung. Maka mudah-mudahan insya Allah gemblengan Ramadan, pendidikan Ramadan ada di dalam diri kita. Insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa, yang dijamin, yang dijanjikan oleh Allah. Orang yang bertakwa itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surga tentu dia mendapatkan ridha dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Ini saja kiranya mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah hari Ahad zuhur pembahasan tentang hari raya Idul Fitri bulan Syawal. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, barokah. Insyaallah hidup kita isi untuk taat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana يسر علينا كل عسير ربنا تمم لنا بالخير وبه نستعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Syukran jazakallah khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Ki Agus Muhammad Husni Tamrin SAG MSI yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi pula, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Saya Ki Agus Muhammad Hafiz Zikri dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, wakili kru GMA TV dan TVRI Sumatera Selatan. Mohon maaf untuk diri apabila ada salah kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.